mbasubize inyuma mu myaka ishize ya za 90. Ubundi mbere y'iyi myaka abakinnyi ntibajyaga basohokana abana, na cyane ko abana kujya muri stade byasabaga ko baba bari kumwe n'ababyeyi babo. Iyo wabaga utari kumwe n'umubyeyi wawe aho wabaga uri hose bagufataga nk'uwabuze. Mu myaka ya 90 na nyuma yaho abakinnyi batangiye gusohokana n'abana bato, ahanini ku mikino y'amakipe y'ibihugu, bagahagararana nabo mu gihe harimo kuririmbwa indirimbo z'ibihugu byabo. Aba bana bafashaga abakinnyi amabendera y'ibihugu byabo ndetse bakanatwaza imipira abasifuzi, ariko bakaza kuba ari nabo baguma ku mirongo y'ikibuga aho ari bo bagaruraga imipira yabaga yarenze. Babita aba ball boys mu Cyongereza. Birumvikana umwana yagombaga kuba ari muto, ariko nanone atari muto cyane. Buri mwana yagombaga kuba ari hagati y'imyaka 6 na 18. Uvuye muri iyo myaka ukagaruka mu myaka ya vuba, ndavuga ubu wenda no ku mikino yarayibaye cyangwa se iri bube, akenshi aba bana bazanwa nko mu buryo bwo kugira ngo bagire uburenganzira bw'abana bamamaza, ndetse no kubaremera icyizere cy'ejo hazaza mu buzima bwabo, harimo no kwibutsa abakinnyi ko hari abana bato babareba, bigatuma batavuga amagambo amwe n'amwe mabi cyangwa se ibikorwa bibi bakora mu kibuga na nyuma yaho. Mbere gato y'imyaka ya za 90, dusubiye inyuma gato, ibisa nk'ibi byigeze kuba mu 1970 mu gihugu cya Brazil, ubwo uwari ushinzwe itumanaho mu ikipe ya Club Atlético Mineiro Bwana Ronald Ramos Oliveira yatanze igitekerezo cy'uko abakinnyi bajya basohokana n'abana bato kugira ngo bagire ubutumwa bagenera abafana. Tariki ya 5 z'ukwezi kwa 9 mu 1976 mu mukino wahuje Atlético Mineiro na America Mineiro, Ronald Ramos yasabye ko buri mukinnyi wese uri kuri uyu mukino agomba gusohoka afasha umwana muto ukuboko. Icyari kidasanzwe hano nuko mu gutoranya abana bagombaga gusohokana n'aba bakinnyi bagiye bashakisha umwana usa cyangwa wenda gusa na buri mukinnyi uri bujye mu kibuga. Ndavuga gusa byo gusa ku isura. Aha impamvu nyamukuru byari ugutanga ubutumwa, ariko ku rundi ruhande nanone bwari uburyo bwo guhamagarira ndetse no gukangurira imiryango y'abo bana kuza kuri stade. Reka tugaruke mu Burayi. Nubwo hatazwi neza igihe nyacyo ibi byaba byaratangiriye, ariko hari ibivugwa kuruta ibindi. Mu myaka ya za 90 nanone mu kwezi kwa 11 mu 1996, Merseyside Derby y'uwo mwaka, umukino uhuza Liverpool na Everton, mu kinyamakuru Liverpool Echo cyasohoye inkuru y'uyu mukino yari irimo ifoto y'abakapiteni b'amakipe yombi, buri wese afashe umwana umwe mu kiganza. Uwari kapiteni wa Everton icyo gihe, Dave Watson, we yarafashe mu kiganza icyo gihe ni kizigenza wa Everton, Manchester United n'ikipe y'Abongereza Wayne Rooney. Icyo gihe yari afite imyaka 11 yonyine. Mu gikombe cy'Uburayi cyo mu 2000 cyabereye mu Bubiligi no mu Buholandi kikegukanwa n'Ubufaransa butsinze Ubutaliyani ku mukino wa nyuma muri irushanwa, byabaye ubwa mbere aho buri mukinnyi wabanzaga mu kibuga wese yagombaga gusohokana n'umwana muto. Ibi byakomereje no mu makipe asanzwe, ndavuga clubs. Mu gikombe cy'isi ho cyo mu 2002 cyabereye muri Korea n'Ubuyapani, iyi gahunda yarakomeje, ariko noneho hari harimo n'umwihariko ukomeye, kuko noneho hari hajemo uruhare n'ubufatanye bwa FIFA na UNICEF. Mu mikoranire myiza, abayobozi bombi ba bino bigo bahurije ku mushinga wa UNICEF bari barise Say Yes to Children, maze babona ko uburyo bwiza bwo kumvikanisha ndetse no kuwukwirakwiza ahantu henshi no kuwugeza kuri buri mwe hari harimo no gukomeza kuwunyuza mu mupira w'amaguru. Ibi kandi birazwi ko irushanwa ry'igikombe cy'isi ari ryo rirebwa kurusha andi yose hano ku isi. Nk'uko byatangajwe mu itangazo ryagenewe abanyamakuru hano, bavuze ko abakinnyi bafite inshingano zikomeye zo kurema icyizere cy'abana bato mu myaka iri imbere, uko ibihe bigenda bisimburanwa ibihe n'ibihe, ndetse no kuba isi nziza ishingiye ku bana bato. Uretse ubwo bukangurambaga bwakozwe bushingiye ku bana, nyuma haje no kuza ubundi nabwo bushingiye ku bana, harimo nk'iyo bise ngo Ensure that no child left out, ndetse n'indi yagiraga iti Fight Poverty. Aha nanone buri wese aribaza ati aba bana bavahe, bazanwa nande, ese mbere ho byagendaga gute? Igisubizo dore ngiki. Hagati y'umwaka wa 2002 na 2014, kampani ya McDonald's
yari mu baterankunga bakuru b'igikombe cy'isi binyuze muri FIFA birumvikana, ndetse n'igikombe cy'uburayi UEFA Euro binyuze muri UEFA. Ahangaha iyi kampani niyo yari yarafashe gahunda yo gushaka aba bana bazajya basohokana n'abakinnyi, byari biri mu byo bumvikanye na FIFA na UEFA. Mu byo bemereraga aba bana n'imiryango yabo ni ibihembo buri umwe yashoboraga gutsindira binyuze muri McDonald's. Ikinyamakuru ABC News mu 2014 cyatangaje ko McDonald's yohereje abana 1,400 muri Brazil yakiriye igikombe cy'isi cy'uwo mwaka. Aba bana bari baturutse mu bihugu 70 bitandukanye. Mu gikombe cy'isi cyo mu mwaka wa 2023 cy'abagore cyabereye muri Australia na New Zealand, hano ho bivugwa ko hoherejwe abana 1,500 bari hagati y'imyaka 6 n'10 kugira ngo bajye basohokana n'abakinnyi. Commonwealth Bank niyo yari bishinzwe iki gihe. Nubwo hano bimeze gutya, ariko mu nkuru icukumbuye yakozwe n'ikinyamakuru The Guardian mu mwaka wa 2018 cyatangaje ko amakipe yo muri Premier League yo hari ukuntu abikora nka business cyangwa se uburyo bwo kwinjiza amafaranga. Uti gute none? Muri iyi nkuru bavuzemo ko kugira ngo amwe mu makipe menshi yo mu Bwongereza yemerera ababyeyi kwinjiza abana babo muri aba basohokana n'abakinnyi, ni ukuvuga mu gihe batari mu makipe y'abato bayo, hari ikiguzi ugomba kwishyura, harimo amayero angana na 350 kugeza kuri 600. Aya mafaranga ntabwo aba ari ayo gusohokana n'abakinnyi gusa, ahubwo hanabamo no guhabwa amautographe, amajezi y'abakinnyi, inkweto n'ibindi bivuye ku mukinnyi. Aha ntibyakiriwe neza kuko bavuze ko abana bava mu miryango ikennye batabona ayo mahirwe bo. Ikipe yavuzwe cyane muri ibi ni Chelsea FC. Yigeze gusaba abana ko baza bakajya bashyirwa mu bazajya basohokana n'abakinnyi. Abana 250 bari kumwe n'ababyeyi babo barasabye, bari hagati y'umwaka umwe n'imyaka 8, kubera ko batari bazi igihe bazasubirizwa, niyo mpamvu n'abato bashyirwagamo. Mu bindi bihugu nk'Ubuholandi no muri Brazil bo babikora ahanini bitewe n'ibigezweho, ariko cyane cyane basohokana n'abana bo muri academy cyangwa se abana babo bibyariye. Urugero, ku munsi w'ababyeyi Mother's Day, ikipe ya Ajax yo mu Buholandi n'amakipe amwe n'amwe yo muri Espagne akenshi basohokana n'abamama babo. Muri Brazil mu ikipe ya Sao Paulo ho hari igihe bajya basohokana n'imbwa nyarugana bitewe n'igihari. Ngibyo ibyo mwibazaga kuri aba bana basohokana n'abakinnyi. Mwakoze kubana nanjye, ndabashimiye. Mugire ibihe byiza.